Akuapem Poloo helped street boy after seeing him sleeping by the roadside. I ashafo ene die Akuapem Poloo waya die ye na Ghana man yina ebo no abaso esense waye anwadie bi kese waye adoye bi amanaka enkofu pi akoma eni se aye na enim se Akuapem Poloo die se na se ba beto abontia na either se wo cha new picture anase oni obi enya asem anase obi edidi na ntama mo no so aba be de aba be yi nipa kona no enso so news we dia ankoba ne sa na eya adoye afem I enida Akuapem Poloo hu abrante wa kwada bia jeso oda ekwan hu a ne wan kesi ne wan fi ne tade hye mu nyina no enche yie a oda ekwan hu na obia ba ne waye de ne wotwem na wapa akwada hu enu panimfo ene nkokora nyina ehu akwada na wotwa se de ehu yesu de nka nipa de hu se unia ehu atochema na unia daiya se na bible kan no nka boa no enso so ni nyina echi mu no obia mu abofra na ne waye de na wotwemu aye de akọ na so Akuapem Poloo de no tene kema o chema ohu abra ohu abofra no eka na koma ye ema ni eto nsa kache obi se ofre abofra ye de emma no na ofra abofra no eba ye soso no oya abofra no adoye ai mumye hye video no na ye cha ye hosima. See where the child is lying by the roadside. Oh my God. See, he is not dead. People are passing by him. People are passing by the child. Boss, Mbatonya ni mame why? Call him for me. Come. Take. Okay. Don't sleep there again, okay? Go and eat, okay? I actress, any Instagram model, Akuapem Poloo, I know in private life as Rose Brown, ala the Brown. I will be a enkofo akuma pi. If you say adoye no ye no, aso any ye pa. Na say the begin kan esifa kan ye no, ohu abranto e bia na oda kwan ho. Na ni ntade hyem enya kra no bia hu na wacha abrante no. Obia hu na wacha small boy no wacha no okọ. Esa na nka wo se nko mo efa kwada no mo ye ne adoye no. Obie chi na ni se panina wata. Omo afi akwada no. Na Rosemond de esa se oye obata ya owa abada ye nti no I will hu akwada nse oda ho no eka na kuma ye se de ye hu ye ka Rosemond Brown ye ka da no I insem ne ba na so no so aba be de abeyi na no ye na ye tin ye course wo ye freshers ne ga entem ani pina man sem ne se obeti obeti Rosemond Brown and one sema na chese ye bia wakocha new picture na ta waka ide pen you na chese wo bo atokwa kire ahwefo na nso this time around here ankoba ne sa oya adoye yie na esa medi nkanka ye so oya obatan ye ono so wo ba bema ntino ohu abofra no eka akoma na akoda ne da wono no osuma obi se nipa misro fre akoda imami na akoda ne baye ma ni che no eye 100 cities I encanted no dey call encanted scanma eye 1 million no eno na Akuapem Poloo de the man no I na amanfo bo no ose amanfo bo na boso pa ye se ne wo ye no wa ya ade na ebizu ka se I de ntina wanfa kwala na nkofie anko jare na nsiesie no ho ama kwala na ye de antina ni nchen no bia wo de akwada na police station akwa bodera mo bia ama omo se obi ba ira na se bia obi ba eda nkwanchen enso so Ghana die ewiase mu anya ye wo no ne wo be ye bia ye beka ho asem ni papa mo ni boni mo omo beka ho asem se ka Rosemond so mu akwade ena ko kire mu no ko ya me sure se Ghana ko be ko ni tiri so se oni ti mu ode onya ado ye obi oye bata ya owo eba die na ka ba ni se na wo mu obi oye de on fa na se be de wo mu obi ba onye de on hye no enso so no ankoba ni sa ono ni ye de ehu akwane mobo eye na doye enso Ghana for si an
obi ebi bono abaso obi so kasa o se nkofa no ekofie Ghana for kram oje na mo pese respond onye bio o chan you no the better one no ye e dey pain you a mo ka mo asem mo di na tem na so ya do ye we ni so a eno so mo san ka chen se nkofa akoda ni kofi ofa akoda ni kofi sen akwa no ni mehi e kan na kuma se oba tan anase e kana kuma se Bible so hu se wuni adeja ye de ebuwa ye de kata so ye na doye e no hu abofra no ana ofra akwala no o man iska o ti ase na so ofra akwala na so de ni ko ni fie na se ehun ko ba se na oba ni ma me ba na ka se o me hihye me ba na so obi ko yi na so tire so o ye hu se Akuapem Poloo ye de fa akwala ye na ye de akoni fie a e ye se no ma ba ko ma me ba ko ba aposi kwa ye de amane Ama bechi Akuapem Poloo. I Ghana for a young Musun Casa, so nipa ya dear or say ye. Akuapem Poloo, why ya dear, a moment de young one a basso. Where you put an oliver 200 just a mile there. Macam wasem, now wait there, a yard the pan ye de, or ye. I believe said this should also set an example for ye. I can say you won't. Obi ewa abonti anase ye hu akwalakwa ne wa oda foma e wo se e de ye fa no omo hu kwada no mu twam ni na no nyamye nwuke no omo anya ade so wo hwe video na awe hu ye se nipa de se ne mu ma ne mema wo be hu se akwala da fom wonti mi anfa akwa ne bu misa se wo fri him wo ma me ne hwan anase e fa na wo ko e di enti na wo da fom ha omo nyine hu akwada no mu ye de omo pa no hu ko ye. It doesn't set a good example. Am I ye my Ghana Akuapem Poloo nya meka ne se wa ya de Nyankopon hiraw forget to biani ensem o muka se wo so de akwada ne de ekofie wo de akwada no so kofie na nkasem to wa ana se bibi ya akwala na nka omo so be cha omo aba be du atem se wa nye den wa nya de ni kwasa nka de akwala ne de ekofie enti ne ya ka ne se Nyankopon o hiraw ewo adepa wa ye de wa ye no ahwefo midin edi afia ensroma ba kope na se na meko no meka se ko YouTube na ko subscribe ma ye too much GA because too much GA we bring you the best. Of also ko Facebook na ko subscribe ma ye if you also umie yo na ko Instagram na wasa ko Twitter na wako ko ede wako subscribe ama afi so comments ye de ye nyapa ye Fatu comment section hono ane na nso che waji efa asemi eho edasene ye pese ehia makram